Belren News. Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovela ndima dekwana hukotevela mafhungo. Vhorasaintsi ubva Massachusetts Institute of Technology MIT vho tumbula proteini ine ya kona u vhulaha zwitzhili zwa dangani. Proteini i vhidzwaho interleukin 2 i nambatela kha molecule dza swigiri dza tshitzhili. Izwi zwi ita uri tshitzhili tshi si aluwe. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha Journal Nature Communications. U vumba u thuthuba thavhandubi hu tshe na tshifhinga ndi khaedu khulwane. Vhasedzulusi vho bveledza maitele maswa ane anga khwinisa u vumba u thuthuba ha thavhandubi. Maitele ayo o ḓitika nga u ṱola u dzingineya ha mavu, nahone o lingwa lwa miṅwaha ya 10 fhethu hune ha ṱolwa thavhandubi tshiṱangadzimeni tsha Reunion. Tsedzuluso yo rango phanḓa nga Paris State University yo gandiswa kha Journal Nature Communications. Muhumbulelo wa miṅwaha ya 30 o farwa malugana na mulandu wo khakhisa tshanḓa tsha mulayo zwi tshi katela vhono u tshinyadza ndaka ya muvhuso kha tshiwo tshi tsha ḓo itea nga ḽavhuṱanu ḽa vhu-2 muvhunduni wa Muleḓane fhasi ha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Thohoyandou. Muhumbulelwa ndi ya farwa nga tshigwada tsha mapholisa task team nga tshifhinga tsha musi vha tshi kha fulo ḽa u ṱoḓana naye nga murahu zwine a khou pfhi o vha o tou shavha dzhele. Hu pfhi o tou thusiwa u shavha nahone a ita na u bviswa dzi tshaini dze a vho vhofhiwa ngadzo zwanḓani kana dzi handcuffs. Nga tshifhinga tsha musi a tshi fariwa hu pfhi dzo wanala dzi henefho nahone dzo ṱhukhuliwa. Muhumbulelwa u khou lavhelwa u ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou hu si kale musi dziṅwe ṱhoḓisiso dzi tshi ḓo vha dzi tshi khou bvela phanḓa. Muambeli wa mapholisa Colonel Malisela Lidwaba vha ṱalutshedza. When they successfully rearrested an escapee who had previously fled from lawful custody. During the process, it was established that the escapee had been assisted in removing handcuffs. Police subsequently traced and arrested the suspect at his residence in Muleḓane village. The suspect allegedly cut off the handcuffs and later disposed them of. The handcuffs were recovered after being found at the residential premises within the same village. Mudetshelezi a maṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana sala murahu kha vha ri founele kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhapyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.